Anginibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Malibongwe igama lika Jesu. Imina Linda okhulumako. NgokaNkosi Sibongo ngisendaweni yaseFeni eseMpumalanga Province. Ngingumntwana kaNkuluNkulu ophila impilo yokuthandaza, ukukhuleka mihla namalanga. Ngomusa kaNkuluNkulu ngiye ngimbuleleke. uNkulunkulu angiphe umusa kube khona izinto engiziqondako nengizaziko noma kuba zifihlakele kodwa azimbule kimi ukuthi zibe sobala. Kodwa lona musa uNkulunkulu ungenzela wona ukuba nami ngincedise isizwe sakhe, ngisize nabantwana bakhe. Ngakho ngithi namuhla nami ngibonga umusa kaNkulunkulu, ngithi mangidlulise imfundiso nezambulo kulabo abafisa ukukhula enkosini, abafisa ukuthi bakhule ezintweni zikamoya nasekumazini uNkulunkulu. Ngithi nami kuloko nginako angikundlulisele kwabanye. Ngaso sonke isikhathi masithandaza sisebukhoneni bukaNkulunkulu, kuba khona izinto uNkulunkulu ayideposita kithi, nathi kuba khona izinto that we extract from God. Ngamunye we take our portion. Nami ngumunye wabantwana who have taken his portion from God. Kodwa ngithi manginako ngithi angikudlulisele kubantwana bakaNkulunkulu emhlabeni wonke, nabo bonke abayofinyelela ukuthi bazizwe lezi zambulo nale imfundiso zikamoya ingcwele. Malibonge igama lika Jesu. Ngizawuthandaza ngibusise. Baba wethu osezulwini, siyabonga Nkosi umusa wakho, sibonga usivula amehlo, sibonga ukusithanda Nkosi yami, sibonga Nkosi ukufaka uNkulunkulu ongcwele intshisakalo emsebenzini wakho. Siyabonga Nkosi yami nokusivikela, siyabonga Nkosi yami konke osenzela kona egazini lika Jesu nomsebenzi wakho ophelele Nkosi yami. Sithi nasi isifundiso nawo amazwi Nkosi, ngikhulekela kuba athole indawo kubantwana bakho, makube wena Nkosi yami osebenza ke empilweni zabo egameni lika Jesu ngamandla kamoya ingcwele. Bakwamkelele uNkosi yami, bakhule ekukwazini, bavuleka amehlo kamoya nezindlebe zikamoya Nkosi yami, bazokhona ukuqonda egameni lika Jesu Kristu. Amen. Uke wathi uJesu Kristu ku Revelation 2:29 wathi onendlebe makezwe ukuthi umoya uthini emabandleni. Onendlebe makezwe ukuthi umoya uthini emabandleni. Akakhulumi ngendlebe yenyama kodwa ukhuluma ngendlebe kamoya, spiritual ear. Ngako uma umntwana kaNkulunkulu kunokudla ekufuneka ukuthi ukudle. uApostle Peter okwakhuluma ngokudla okusolid, ukudla okucinile. uApostle Peter wayekhuluma nabazalwane athi manje bekufanele ngabe badla ukudla okucinileyo, kodwa basazi izingane basadla ubisi. Ubisi liyakukhulisa, njengengane iyakhula idla ubisi, kodwa kuyafika isikhathi lapho ingane efuneka liyeke ubisi idle ukudla okucinile okuzocinisa amathambo nama-muscles so that the child can be strong. Kunjalo nala entweni zikamoya kubalulekile ukuthi sithole imfundiso ezinamandla sizokhona ukuthi sicine emandleni kaNkulunkulu. Angicela ngibacwayise abantu ngezinto ezingu-5. There are 5 things that you may serve. Umuntu makamdala uNkulunkulu as ama-creature noma as ama-living beings, sima-beings that are created to serve. Sibantu esidalelwe ukuthi sisebenzele umbuso. Ngakho bazalwane, uma ungasebenzeli umbuso kaNkulunkulu kunezinye izinto ongazisebenzela, wazi noma ungazi. Uthi uNkulunkulu angikulethe lokho kubazalwane bakhe. There are 5 things that you may serve according to the Bible. Ngalokuthi umuntu is a creature that is created to serve God. Is a creature that is created to serve humanity. Is a creature that is created to serve the world. Sibantu abadalelwe ukwenza imisebenzi kaNkulunkulu. Sibantu abadalelwe ukunceda abanye abantu emhlabeni.
sibantu abadalele ukuthatha indawo, take our stand and our position kulomhlaba esiphila kiwo. Ngakho bazalwane, uma ungaseva uNkulunkulu, there are some things noma kunezinye izinto ongayiseva wena ungazi noma wazi, kodwa uthi uNkulunkulu angikulethe lokunamuhla. Ziyi5 lezi zinto engizokhuluma ngazo bese ngiyandlula kizo. Number 1, you can serve the world. Ungaba umuntu oseva umhlaba, ube umuntu ohambisana nesystem yasemhlabeni, ube umuntu oconfirmako, a person who confirms to the things of this world. Umhlaba uku-influence whether the culture, the philosophy, the ideology, wonke ama-systems omhlaba, ama-trends aku-influence ukuthi uphile impilo yakho kanjani. Siyazi ukuthi umhlaba-ke awuhambisani nezwi likaNkulunkulu, kungako uJesu Kristu wakukhuluma kithi wathi asisibobezwe. So simelele ukunqoba umhlaba, simelele to renounce the world, singawusevi umhlaba. Usathane uyakusebenzisa lokho ukuthi abantu abenze baphile ezweni yize bangabantwana bakaNkulunkulu, kodwa kube nama-element ezwe nasemakhaya abahlala khona, even nasemasontweni siyawabona ama-element ezwe nezinto zezwe zingenile. And thina sibantwana bakaNkulunkulu we have adopted lezi zinto, sazibona njengezinto ezimodern noma ezimpuquko kithi, kanti sesiseva the world, asisaseva uNkulunkulu. Number 2, into ongayiseva futhi isono, sin. Kumbula uJesu Kristu kuJohn 8 wakhuluma kubantwana bakaJuda, ngiyalithanda lezwi, uNkulunkulu abusise, wathi ngiqinisile uma nime ezwini lami iqiniso niyawulazi, iqiniso lakunikhulula. Bambuza bathi Nkosi, lakusikhulula njani iqiniso thina singabantwana siyisizukulwane sikaAbraham, asikase saboshwa thina, asikase saba ebugcileni. Wathi Jesu Kristu, ngiqinisile ngithi kini, umuntu owenza isono uyisigcila sesono. Ukufika kwenkosi yethu Jesu Kristu izosifela lapha emhlabeni ngegazi layo, wabulala the yoke of sin. By his blood that was shed on Calvary, the yoke of sin was broken. Impande yesono was broken. Malibonga igama lika Jesu. Kukhona abantu abaphila emhlabeni uthola ukuthi they are serving sin. Bayizigcila sesono, bagcilazwa isono. Kumbula uJesu Kristu kunamazwi awakhuluma ngenceke yethu uApostle Peter lapha kuba seKorinte besibili 6 ku chapter 6, ngiyabona chapter 6:4 lakathi khona Apostle Peter, ningaboshelwa joko linye nabangakholwa. Isono ijoko. Kungako uJesu Kristu kuMateyu okwakhuluma kuMateyu 11 wathi nina nonke enisindwako uzani kimi nginiphumuze, ijoko lami limnene. Kunamajoko amabili kuMateyu 16 uthe umuntu ofuna ukungilandela makazidele athabathe isiphambano. Mabili lamajoko, kunejoko lesono, malibonga igama lika Jesu, bese kuba nejoko lesiphambano sika Kristu elisho ukuthi wena usuphila impilo yokubethelwa, isono asisanamandla kuwe. Kodwa mawungathathi the cross of Christ, ungathathi isiphambano, uthwala ijoko lesono lela khuluma ngalo Apostle Paul lapha athi khona ningaboshelwa joko linye nabangakholwa. Abangakholwa kunejoko abaliphethe spiritually. Akekho umuntu ongasevi whether you like it or not. Abangakholwa kunejoko abaliphethe spiritually. Kodwa abakholwako bafanele thatha ijoko lika Jesu eliyisiphambano, the cross of Christ. Uma amakholwa angathathi isiphambano kunejoko elinye azolithwala esibiza ukuthi is a yoke of sin, isono abasithwele. Kungako uJesu weza emhlabeni to destroy that, ukuthi abantu bangasevi isono. Isono okwathi uApostle Paul egameni lika Jesu kubaseRoma 6, uNkulunkulu akasenzelanga umusa kuba siphile esonweni. Ukuseva isono ukufa, isono ukufa. Romans 6:22-23 wathi impande yesono ukufa. Ngakho siyabaxwayisa abantu. Kwesithathu, kukhona abantu abaseva usathane. Ungamseva usathane direct noma indirect. Abantu abaningi emhlabeni banemsebenzi kaSathane. Sinemsebenzi kaSathane. Kukhona ukumseva usathane ngemsebenzi, ngendlela esiphila ngayo impilo, izinto esizikhulumako, izinto esizicabangako, izinto eseyinhlizweni zethu nezinto esizifisako.
kube imisebenzi kaSathane. Khumbula uJesu wayehlala kuletha kubafundi noma kubafarisi athi bayizinyoka bangamaphiciphici benza intando kamdukisi kamubi kaSathane ngoba bane nature kaSathane. Mawenza isono uba transformed, ugcina une nature kaSathane, useva Sathane abe inkosi kuwe ngenxa yemisebenzi yakhe ekuwe. Kubalekile ukuthi singamniki indawo. Let's renounce him, let's resist him, let's pray. uNkulunkulu asipha amandla nomlilo asisuke kithi singamsevi uSathane. Kunalento abathi nature, kunalento abebizwa ngenature spiritually. Umuntu khona umuntu oba nenature kaSathane. Njoba sibona uKhayini eBhayibhelini wayene nature kaSathane, even spiritually. Noma bekenza izinto zikaNkulunkulu bezingamkeleki lezo zinto because inature yakhe. Kungako lithi iBhayibheli abahlabelela kangqono bathi uJesu wakhipha inhliziyo yetshe wafaka inhliziyo kamoya encwadini kaHezekiya. Bakhuluma ngetransformation, ngenature, ukuguqula kwesimo somuntu. uNkulunkulu uyakwenza lokho masithandaza sisebukhoneni bakhe, atransforme inature yethu ukuthi noma simseva uNkulunkulu singamsevi under inature kaSathane. That's why ukhanda abantu ba greedy. Yebo baseyinkonzweni bayathandaza kodwa banemisebenzi kaSathane. Ukhanda abantu bagcwele ububi einhlizweni zabo, banenzondo. Yonke lezi zinto lezi imisebenzi kaSathane. Ungaba umzalwane okhulekako okholwako kodwa mawunalama element la kuwe, kusho ukuthi une-nature, unemsebenzi kaSathane. Udinga i-transformation. uNkulunkulu akupurify, akutransforme so that yonke into oyenzako iyamukeleka. uJesu Kristu kwakhuluma kuMateyu 25 wakhuluma ngezimbuzi nangezimvu. Akakhulumi ngento ephysical uJesu umsindisi inkosi yethu. Ukhuluma ngezinto ezispiritual. Kune nature, kunabantu who have a nature of the sheep, bayizimvu zikaKristu, bayalizwa izwi lakhe ngokwencwadi kaJohn 10:27. Uthi izimvu zami ziyalizwa izwi lami. Bane nature kaKristu, bayaconnecta nomsindisi, bayaconnecta nomoya engcwele. Ngako kukhona abantu abane nature yezimbuzi, inature kaSathane. Labo bantu labo siyabathola basabalele, bakhona nasemabandleni. Inkinga yi-nature yabo. Kuyenzeka ngalokuthi asikhona ukuhlunga noma ukudiscern inature yomuntu. Ukhanda ukuthi labantu abane nature kaSathane uJesu Kristu abaclassify as the goat. That's why kunale sithixo abasikhonzayo basibiza uBaphomet, sinenhloko yegoat. Kune trend manje abayikhulumako mangabe umuntu uyistar noma uya excel in a certain field, bathi uyigoat, bathi uyigoat. Baseva Sathane, baphakamisa umsebenzi kaSathane. Kuyenzeka naseyinkonzweni nakuphi uthi silidwa abantu abane nature yegoat, nature of the devil, noma emsebenzini noma kuphi. Labo bantu labo inature yabo spiritual. Manje masinganawo amehlo okubona bavama ukusihola labantu labo mabalide enkonzweni nakiba balide imthandazo nentshumayelo bayalivala izulu. They close everything. Noma thiwa baya worship yaba yamkeleki ngenxa ye nature yabo spiritual. Kubalekile ukuthi bathandaze. They must go through a deliverance, they must go through a transformation. Inature yabo iguqulwe. Malibonga igama likaJesu. Iyenzeka lento lena spiritual. Kungako uNkulunkulu uma ufunda eBhayibhelini inkosi uNebukadnezar yaseBhabhiloni, uNkulunkulu washintsha inature kaNebukadnezar. uNebukadnezar wafaka inhliziyo of the beast, wahamba wayohlala 6 years adla utshani njengesilwane. Kwashintshwa inature up until repent, aphenduke, wasuyabuyiwa umuntu. Iyashintsha inature yomuntu spiritually. Malibongwe igama likaJesu. Number 4, uMammon, idimoni lemali. Idimoni lemali is a principality, is a power lemali. Kungako kunalelizwi elithi imali impande yesono. Imali is supposed to be our servant. Kungako kukhona iBhayibheli alikhuluma khona lithi imali nempendulo imali, money answered all things. Imali nempendulo yako konke. Imali is supposed to be a servant kithi. Malibongwe igama likaJesu. Bayafika abafundi bakhe ngelinye
ilanga babuza Jesu bathi Jesu sicela ukubuza bamnika imali nesithombe sikasiza bathi kufanele ukuthi sibhadale inintela bamnika nayo imali uJesu Kristu kukhona amazwi akhuluma kuJesu Kristu makabuka lesithombe usethi uJesu kubafundi bakhe nika usiza okukasiza unike uNkulunkulu okukaNkulunkulu why bekunalesithombe sikasiza lapha kule mali malibonga igama lika Jesu lezi zinto zi-spiritual that's why imali uyibona ihlala inezithombe ezihlukahlukene inama-pyramid inama-sign inama-code inezilwane esingathi thina masibuka sithi no izilwane vele like the big five eSouth Africa ibhubesi lijwayelekile an elephant ijwayelekile sibuke ngalelo liso lelo kanti spiritually ama-beast lawo spiritually ama-powers ama-principalities malibonga igama lika Jesu ngako ukuseva imali usukuseva idimoni elithile umamoni uJesu Kristu la kakhuluma ngalo eBhayibhelini wathi akekho umuntu ongaseva amakhosi amabili noma uNkulunkulu ababili ngoba uyothanda omunye aqwaye omunye malibonga igama lika Jesu wathi Jesu akekho umuntu ongaseva uNkulunkulu aphinde aseve nomamoni malibonga igama lika Jesu imali is supposed to be our servant egameni lokuthandaza hayi ukuthi thina imali must rule over us kodwa namuhla abantu benza noma yini for imali benza they are willing ukuthi bachithe igazi they are willing to compromise even noma athu abantu bayakholwa bayathengwa ngokwemali imali ingenile ngisho noma athu abantu bakaNkulunkulu bacale kahle ba strong bashumayela izwi kodwa kwangena imali bacala baba greedy kwangena iwealth yaqala idoctrine yashintsha malibongwe igama lika Jesu ngifuna ukukhuluma nabantu abashumayelako ngifuna ukukhuluma nabantu bakaNkulunkulu abamile enkosini uJesu ukuthi ungakhathali ngeaudience iaudience ine certain energy enayo eyitransmitayo kuwe ugcina ungasakhoni wena ukukhuluma iqiniso ngoba usaba le audience iaudience kune energy that is transmitted from an audience malibonga igama lika Jesu mawuzoba nezicebi noma abantu abanikela kakhulu enkonzweni bakhona abantu agcine bangasakhuzi ngenxa yokuthi labantu banikela kakhulu noma bayancedisa enkonzweni bakhipha imali malibonga igama lika Jesu ugcina ungasakhona ukukhuluma iqiniso wena because of the audience because of the people abakhona ebandleni malibonga igama lika Jesu ngifuna ukukupha amandla mzalwane ngithi yima eqinisweni regardless ukuthi abantu bakunika imalini banikela ngemali engakanani le mali ayizi kuwe iya kuNkulunkulu bakwazi nabo lokho malibonga igama lika Jesu kodwa wena mawuzosubmit under this demon uzoba senkingeni uzoliseva le demon lizokwenza islave that's why namuhla sibulalana sodwa for imali sibulalana sodwa for umsebenzi ingoba le demon lisebenza ngegazi le demon abantu bayathwala namuhla bamisa ithwalo baphakamisa izilo baphakamisa izithixo yini ingenca yale demon elihleli emalini siyaliseva at the same time masiliseva liyabanika abantu le mali kodwa in return lifuna igazi that's why kunabantu abakhonza uNkulunkulu kodwa ba greedy ithi mayifika ifame ithi mayifika ipower ithi mayifika iwealth bashintshe konke basebenzele ubumnyama malibonga igama lika Jesu ngisho noma athi ungumquli uyiworshipper ungavumi bakuthenge ungavumi bakunike imali ukuthi wena yenza into abayifunayo ngisho noma athi you are a minister of God lento esekhona ukuthi uma uyenkonzweni funa unikezwe imali ubhadarwe njengomquli noma njenge celebrate azenziwa lezi zinto in the kingdom of God kodwa bayazenza abantu because kunale principality esekhona ethumela amadimoni aphika asebenze ngabantu imali impande yesona ingoba abantu bayasubmita kule demoni lemali abantu ba approach imali ngokweflesh hayi ngokwespirit imali is spiritual malibonge igama lika Jesu imali must be a servant ngithi nabantu bakaNkulunkulu mababusiseke laba bathola imali basebenzayo imali yakho uyibusise imali yakho uyithandazele imali indlula ezandleni eziningi kakhulu bazalwana le mali esebank indlula ezandleni eziningi kakhulu le ithombe ezifakiwe kule mali these are powers these are rulers malibonga igama lika Jesu imali is spiritual that's why kunabantu abathola imali today bahola imali eningi kodwa they cannot do ama project they cannot follow up ku vision
margin abanayo, imali iphele esandleni, the money is attacked. Egameni lokuthandaza imali iyasabalala, abanye baphila impilo of wastage. Abakhona abantu abasebenza kubanayo imali kodwa baphila impilo ye waste. Malibonga igama lika Jesu, ngoba kunama demon of poverty akhona emalini. Uthi uyithola imali kodwa uphila impilo ye waste, uyiwaste nje imali, uyiwaste mihla namalanga. Ngani? Kune demon of poverty, ngoba imali ispiritual. Le demon of poverty likuphilisa lempilo ye waste, ukuthi wena imali uyithole kodwa ingakusebenzeli, kodwa uNkulunkulu usipha amandla ukuthi imali isubmit kithi, imali isebenzele thina. Ngakho ngiyabakhulekisa abantwana bakaNkulunkulu, bangashintshwa imali, bangashintshwa iaudience, bangashintshwa abantu abanemali. Ungabe umuntu othanda imali ukudlula uNkulunkulu, uyobushada nale demon. Le demon lakushada spiritually, lizokusebenzisa. That's why namuhla abantu abasikhuza isono, that's why abantu abafuna ukuphenduka. Angikusho naloko egameni lika Jesu, lithi izwi kuba seRoma 6, uNkulunkulu akasenzelanga umusa kuba siphile esonweni. uNkulunkulu ungakublessa namuhla, akublesse ngemali, akublesse ngomsebenzi oprosperous egameni lokuthandaza, uphumelele empilweni, kodwa akusho ukuthi ufuna uthathe le mali uhambe uyisebenzisa ezweni lobumnyama, uhambe uyisebenzisa ezintweni zobumnyama. Njoba sibona ukuthi idemon of poverty lingene kakhulu, nedemon of wastage lingene kakhulu. Abantu bathola imali bangambongi uNkulunkulu, bangasubmit to the things of God, bangasupport the Holy Spirit, bangasupport the mission of Christ emhlabeni. Malibongwe igama lika Jesu, mawabonga amandla asezulwini. Let me tell you this bazalwane, kunamazwe asuka ngale kubo Europe, egameni lokuthandaza nawo suka ngale bo North America, bo USA, nangale bo Europe, abo Britain nani. Mawubuka kudala lithe maliqala ivangeli, lawo mazwe a-investa imali yawo, lawo mazwe eza eAfrica, avula izinkonzo, aprinta amabhayibheli, anikela. Lento leyo in the spirit, regardless ukuthi agenda yabo beyinjani, kodwa ngalokuthi they supported the mission of God, bathathe imali bayi-investa ezintweni zikaNkulunkulu, lento leyo ibablessile in return. That's why lawo mazwe lawo wawabona a-prosperous, aphumelela, because they invested their money. Kodwa uSathane kunedemoni eliyingozi kakhulu elifikako njalo ngabomgqibelo, elifikako egameni lokuthandaza ebusuku, lizofasa abantu inhliziyo ukuthi abantu bangasupport umsebenzi kaNkulunkulu, noma athi abaya enkonzweni bangawusupport umsebenzi kaNkulunkulu. Kungake enkonzweni ubabona abantu sebaphila under manipulation, they are manipulated by demons ukuthi banikele. Kunamavesi ama-doctrine asebumnyameni, ivangeli le-prosperity, i-charismatic ivangeli, serpentine doctrine eselishunela manje ukuthi abantu banikele, ukugcugcuzela abantu. Say it's about tithe, it's about offering. Sekuhlele lapho, kanti bengafuneka kube njalo. Abantu bekufuneka bathinte umoya ingcwele usebenze kibo, kodwa amadimoni asimanipulate. Liyafika abanye likuvale ukuthi unganikeli, mawufika uNkulunkulu ube mpofu, ukhale njalo kuNkulunkulu. Let me tell you this mzalwane, spiritually akekho umuntu ompofu, as long as usavuka ugcoka, as long as usakhona kugeza, unezinto zokugeza, as long as enyaweni lakho khona into sayifakile, malini izulu ufaka ijezi, malishisa uyalikhumula ijezi ufaka okunye, as long as usaphila lempilo ukuthi ulala udlile, spiritual awukho mpofu. Umuntu ompofu uJesu Kristu wakhuluma ngendoda ayicebile eBhayibhelini, wathi le ndoda lela mayifuna ukumlandela mayithengise konke enako, konke enako, iyabela abampofu. Malibonga igama lika Jesu, kwayisinda lento le. Wathi Jesu Kristu kunzima ukuthi umuntu ocebile angene ezulwini. Kungako namuhla sifunde encwadini kaLuka ngesicebi. Baningi abantu abayizicebi egameni lokuthandaza spiritually. Makufika kuNkulunkulu abawusupport umsebenzi kaNkulunkulu, abasupport izinto zikaNkulunkulu. Malibongwe igama lika Jesu. Kodwa labo bantu labo mawufika kuNkulunkulu bahlele bakhala mihla malanga bathi baphuwa banjanjani, but abasupport the works of God. Malibongwe igama lika Jesu. Ngakho imali esiyitholako funa ingcenye yayo, the portion, siyidedicate kuNkulunkulu nasemsebenzini kaNkulunkulu ngendlela efanele, nasekusizeni abantu abampofu nabahluphekileyo nabaswele. Singabi bantu abagodlela, singabi greedy. I-greed ayikhethi. Umoya omubi ungena ngisho rich, ungena ngisho umpofu, ube stinch, ungafuni ukusupporta the mission of God. Kanti kunedemoni eliblock ama-blessing phezu kwempilo yakho. Malibongwe igama lika Jesu. Bengisakhuluma ngale namfihlo ukuthi
baningi abantu abaseva le demoni umamoni idemoni lemali malibonga igama lika Jesu kodwa namuhla siyabakhuthaza abantu sithi bangavumi to submit ukuthi ube slave of money ungabe slave imali yakho ikhulekele uqela uNkulunkulu akubusise umbuzo uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngingenzani ungiphile na inhlanhla ngithole na umholo ngingenzani egameni lika Jesu baningi abantu approacha kabi izinto ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo ze-spiritual baningi abantu aba-approacha kabi imali i-spiritual egameni lika Jesu mawuzothatha imali the first thing uyithola imali uyisebenzise ezintweni ezingana spiritual substance ezintweni ezingana sibusiso kaNkulunkulu usuvula umnyango usuvule access to the wealth yakho uNkulunkulu akuphayo nemhlabeni kodwa mawuthatha imali uyisebenzise ezintweni zikaNkulunkulu noma ngafika amasizini okuswela uNkulunkulu uza kubusisa malibonga igama lika Jesu mangikhulume ngesimo sokugcina something that you can serve is the self inyama malibonga igama lika Jesu bazalwane mangikusho lokho kunonkulunkuluwane usathane asithengisela wona unkulunkuluwane is the self nguwe ubumina the self malibonga igama lika Jesu angeke umseve uNkulunkulu ungakazideli angeke umseve uNkulunkulu usafuna ubumina usafuna ukumaintain image usafuna ukumaintain ukuthi wena ungubani waziwa ngani kungako ukhuluma ngerenewal of the mind kukhona abantu abasakhonza uNkulunkulu kodwa bamkhonza ngenqondo endala their mind is not renewed their subconscious is not renewed their conscious is not renewed malibonga igama lika Jesu kumele inqondo yethu ibe renewed egameni lokuthandaza noma ngabe ngangumuntu onolaka noma ngabe umuntu oneyikhwepha noma umuntu wayene pride ahambela phezulu kodwa noma ngathi abantu bayangihlamula noma ngathi ngicebile akumele ngiprove ipoint akumele ego nepride ingungene uNkulunkulu wabathobekileyo malibonga igama lika Jesu kungako sinencwadi kaJobe wayesicebana konke kodwa wayethobekile angasevi yena angazazi yena kunonkulunkuluwana usathana asithengisela yena uthi serve yourself kungako kunala ama-ideology abakutshela wona bathi believe in yourself trust yourself have confidence in yourself you can never have confidence in yourself apart from God you can never succeed apart from God ayikho lento le ideology asemhlabeni amafilosofi abantu there's only one person ongeke azaphenduke noma ngabe kuthiwa you believe in yourself kunezimo ezingakwenza zikudestroy ugcina ungasakholelwa even nalento bothi ukholelwa kuyo wena about yourself malibonga igama lika Jesu usathane baningi abantu ashintshe image namuhla abantu abasazazi they don't know where they are going they don't know ukuthi babuya kuphi malibonga igama lika Jesu wonke umuntu uyi-imitation ayisekho into eyi-original sonke siya-imitate makufika into eso siyayilandela kufika this style siyakulandela kufika this trend siyayilandela kufika this fashion siyayilandela kufika na impucuko we all of us sesilandela ama-economic system sesilandela ama-social system ayisekho into eyi-originality manje uma ukhuluma nge-self uthi wena ufuna ukuseva the self usuke uselva a false god uNkulunkulu athengisela abantu abaningi ungasevi the self umuntu ofuna ukuhamba noNkulunkulu ufuna azidele azinqabe aphenduke ashiye izikhwepha ashiye izinto ayebambelele kizo malikubonge igama lika Jesu uNkulunkuluwane laba ukuseva the self lethi iBhayibheli abangcwele einkathini ezizake ezinzima abantu abaningi bayozithanda bayoba ne self love kodwa mawufunde encwadini ku Revelation uyakhona ukuthola egameni lokuthandaza malibonge igama lika Jesu uyakhona ukuthola encwadini ku Revelation chapter 12 malibonge igama lika Jesu kukhona lapho la likhuluma khona egameni lokuthandaza likhuluma ngabangcwele abanqoba isilo nabanqoba isathane usathane the devil the old serpent lithi lezwi laba ilaba bangazange bathanda ukuphila kwabo azange bazithanda bona the self kungako uJesu Kristu uyababiza uthi umuntu ofuna ungilandela makazidele athabathe isiphambano deny yourself bazalwane ufuna ukuphila impilo yokubethelwa manje iself iyahlupha ngoba iyavuka lenyama bazalwane ngelinye ilanga uthi uyihambela kube khona umuntu ongakhuluma into ikuhlukumeze uzofuna ukumphendula ngaba khona umuntu ongakuprovoka ufuna ukumphendula iyavuka le self ngaba khona abantu abangaqhoshela ngezinto abanazo mawusola ukuthi uyathandaza ubonakala ngathi wena usemumva bayasebenza baphumelele ivuke le self kuba ngathi wena ufuna ukuprova nawe ipoint ukuthi nawe ngubani asiphili lempilo enjalo thina asiprove ipoint ukuthi Jesu ukuthi uNkulunkulu impindiselo ngeyakhe vengeance is mine egameni lokuthandaza kusho uJehova Almighty uJehova mabutho usho njalo ngakho the self ayifanele ukuseva kungako ufuna siphila impilo of consecration malibonga igama lika Jesu destroy the self deny yourself noma ngathi ukhule ngamafilosofi asemhlabeni ukhule uthanda
udlala ibhola, ukhule ekuthanda ukujiva, ukhule uyibona uyisinga, ukhule uyibona uyini, kodwa malifikile ubizo likaNkulunkulu makubiza ukuthi ube transformed, kuvela umuntu omusha, kulahlelo omdala egameni lokuthandaza, afuna ukuyeke lezi zinto of the world egameni lokuphila. Noma athi uthanda kuphi, wawukuthanda ubambelelekile, wawumuntu othanda iTV, wawumuntu okuhlala ecenga kwe-TV, kodwa makufika uNkulunkulu asakubiza ngobizo olusha, ngobizo olingcwele. The self must die. You must die to yourself kuze usindiswe. Abantu abasindisiwe bantu who have died to themselves. Malibonga igama likaJesu. Nangu uApostle Paula ngelinye ilanga kuZenzo 9 uhlangana noJesu Kristu egameni lokuthandaza, uya eDamascus uyofuna izincwadi kuma high priest ayobulala abantwana bakaNkulunkulu, kodwa uyafika umsindisi uyamvimba. uApostle Paula azange atshelwa ngumuntu ukuthi inkosi le, kodwa samuzwa nathi inkosi uthini kimi, wasuyakhuluma uJesu Kristu. Apostle Paula had to die to himself. Le mizwa bekayizwa, lenzondo nako konke bekakuzwa. He must die to himself ukuze abe transformed. Malibonga igama kaJesu. Ungasave the self. Noma thiwa uthanda ifashion, uthanda yini izinto zezo, ungaconfirm kulezi zinto. Do not serve the flesh. Lo mzimba lona umzimba omdala, afuna ubulawe. Mortify the flesh egameni lokuthandaza, ubethelwe kuzaleke umuntu omusha ngaphakathi uzokhona ukuseva uNkulunkulu. Ngithi mangichubeke bazalwane egameni lokuthandaza ngilethe esinye isifundiso ngesimo sokukhuleka, ngifundisa abazalwane. Inkosi yomusa inibusise ngamandla kaNkulunkulu. Ngizoletha upart 2 manje, ngichubeke nemfundiso kaNkulunkulu. Amen.